UCM ka KHEDC uba penyai sing UCM mata kasni ulah ujor sebagai Deputy Commissioner DC East Kasihil hal ke jingpau kerteng ki bom de riulum hakathop electoral roll ki election ke District Council abakran siklat pathai khobor uba penyai sing UCM uba deru ukertong ke NPP haki election NBC ke Bansalong kar poitrik rempang ulong kidan katto katne teli constituency kentup hanong thmai constituency bagi kerteng ki bom de riulum mat ki riulum ki wei ki jela ki pau hakathop electoral roll nagmanta ki election sa district council uba penyat ulong bakum UCM ka KHDC ka jingwan ujor sa DC halor ka electoral roll kamut bu persya ni bisni ki bom de riulum ni ki riulum ni ki we ki jela henry namar bakade ki election sa KHDC ki bom de riulum ni ki riulum ni ki we ki jela kimdan hok mansimenta hagane ki election kum UCM ketika ngawan ban yakindu matakasi ya Deputy Commissioner Dr. East Khas Hills ikong Al-Qurba nakamenta di kajing pensau halor ki mat ki bakongsan bat da kajing sungkya bat da kajing kit nakaliang ka council ngelapa kawi ke shiti syai but namar ba imdan tentang sini for office na kitau jibut kam shabar jong office te ala yo panikran ye DC daka telefon but ngala yo ban IT ye kani ke shiti ke ma ko tasni syai ye ban hand over ban syai te nitip ba nenta ketika general election syaka Khasil Autonomous District Council but Shajanti Hills de ngawan menta singi na menta benso ya kawe kamat ba nakaliang jong ka electoral rules ki balada pan penmi nakaliang na kani ka office deputy commissioner but lalap badan bon tuli ki kerteng jong ki bamde ki tribal dan kita ki non tribals voters kilapau hakani ke electoral roll jong ke KHDC mundai tangkata kidon ru wada kidai makna ki tribal dan kita ki non khasi ki bamdai pat ki khasi ki ru ki paulang hakani ke electoral roll tekini ki atli ki mat nakaliang ka jongi sokhia ba hakani ka general election syaka district council ba kinong thapot kindehi tangki khasi ki jungi de kawai ka ba so ban penpau ni kapot nakamenta kani ka jingwan ban kendo ka jonga ATC hoi kum ki rulum apo magelia ni dontang ki khasi ki jantia ba ki garu Henry ki rulum ki babon apo not isu ki don ke Henry ka bangi kwa bat ka bangi kentu ya ka Deputy Commissioner's Office badai pet ya ka election hakan kenti tak ban yo ban weng no yakini ki kateng nak ni ka electoral roll te namar bangam yo ban kendo markhamat ban ni le singa nampat sutu nak kalian juki ke bagi dan pan ong le ban pau e te ya mentang show up ya ka juba ka reply lagi le selesai habi de ni kam te nak kalian jonga sahisin nga pau bentang si ngajing sokya ya ka jing rung kerteng jong ki non tribal voters ki bamde ki khasi ki khat hapo ka electoral roll jong ka KHDC hakikat tu kat ni teli ki constituency batu ka jing rung kerteng jong ki non khasi ki wei pat ki tribal ki wei pat ki jaka na ki jela kin rung lang hakani ting nakaleng jong so kya gani mga so bantul pau ba habay din kanika election sa district council kinong jit dan kinong tabut kinde hindak ki premujungi tang ini kumdeshu pangalayo dakalis bami kini ki kerteng de constituency kabangamot banyakut apo nong my constituency but katukan niru kijaka apo sot ki bami lese takadaw nga namla banong tip na kay kadaw kimi kiniki voters list let's say akapol ba penrung kerteng segi runglang
kini ki real ya kata ngana melakan batai ya sin dalam one di sin sa pensyai video